Umar ilmu kata wa ita'angu amirun mal kate. Ibra ke mal jen diba? Ya Umar jen. Arabin bakatan sinabi. Rabbi angu share ka kay jen. Iya tante. Wan ilman ke din fetu. Ilman biyatin fadi jen diba? Wan abba fi halatin fetu. Magudo biyatin fadi jen balewa kanya Islam. Nama hunda kata kollani jen. Enyu jen. Sa'id bin Amir al-Jumayyah na ito kumay mo katabing dap. Waitan ang may mo katamal din yung sef. Buwem na ka na hunda ko rin din gabat. Sa'id bin Amir al-Jumayyah kumal jen. Ya Umar sumayin diba ka na hunda dalawang dito. Ega kasal jen ni Rabbi. Ega kasal jen ko kumay mo katab. Biya magalabas ra sugay jen diba. Magalabas ra. Bersayar di suara jen diba. Lagi jen di urbabun. Dikit ber-erobal diba. Beda kan kontinnya siya na bidya. Bakatan aja nih. Umat kanya ka dunya gure, umat kanya ka akhirah gure, adunya be tumin sinan nam de balo ng Islam. Wa ita duba umay mo kata magana ba sa atula gure. Me singki siya kanu je singki. Lakki singki da kana singki ni ka wajah bang me tibe. Han kuma kana ay fitide ko siya ng asra. Mal je duba singki siya kanu nan, lakki singki na mi kay ni ka wajah. Wa ita kaya magana ba sa rabul che gale. Umay mo kata mal je hawa sa biya sanitim. Wala ka layida. Wala baraje, wala ka bare pataje hota je di sini timba sawanya tadi. Wo itu orang ati bilang juga, wala ka sangkai sakatan bisa kes ayu jira. Sa'id bin Amir al-Jumayyah kan danya sani itu ummat hijai saut nya kata bade oraka. Beda deh. Ummat hijai saut juga oraka kata bade. Bila terke, wo itu kan kata untuk bisu. Abo Sa'id kung kami nan danya kanya dahil pemal tiniyo nan. But in the